Hi guys, mayong hapon, mayong gabi Karon guys, magluto ko og sudan na magpanihapon, magutan ko og taong, batong og kabasa nya. Magprito po ko og isda og Og talong. ano yung akong utanon ron guys? Batong, talong, nya, kabasa. Habi sa luwag lab. Okay. Kabasa. Halo. Ay, kabasa. Nya, prito ko og isda ron guys. Nya, magprito po ko og taong kay ko may request ni Lovely og ni Joshua. Ako ra prituhon. Unoon ba nila? Oh, nana ko nana ko gipaksiw ka oban ani guys. Gipaksiw nako. Mao gani nana. Oh. Ug karon magluto nako guys. Guys, luto na ang among sudan og panihapon guys. Na may piniritong isda, na may inununan nga isda. Nya, na may piniritong taong kay request ni Lovely og naapod may utan nga kabasa, talong og batong. Yan na may kanon. So guys, magkain na tayo. Oh, ano ni? Ngaon na ta. Oh, sige na nga na Diyos, nay. Sige. Pa, og panihapon. Ay, kwa asingan. Sige na ba? See you guys. Bye-bye.